Yesu nashimwe cyane abakunzi b'Urukundo Gatatu TV ndabashuhuje aho muherereye hose amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje abantu bose bumviriza ubutumwa nshikiriza nukuri Imana yo mu ijuru nibahe umugisha. Nukuri ndanezerejwe n'igikorwa cy'Imana ndimo ndakora, ndanezerejwe n'ukuntu Imana irimo irankoresha mu buryo butandukanye. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Ndashimiye rero abantu bose barimo baramfasha uno murimo w'Imana bashayiringa ano mavideo. Nukuri Imana itibagirwa ibikorwa by'abantu. Imana nukuri ize ibibahembere. Haleluya. Uyu munsi rero ndakuzaniye ijambo ry'Imana mwene data. Ijambo ry'Imana ndakuzaniye agitwa ijoro rirakuze bugira buce. Haleluya. Ijoro rirakuze bugira buce. Mwene data bene data nshuti z'umusaraba, niko biri ijoro rirakuze. Haleluya. Imana nitugiye neza cyane. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice 13 ku murongo wa 12. Haleluya. N'umurongo umwe wonyene turi busome. Yesu Kristo nabagire neza bene data. Turi mu rugendo rumwe rwo kuja Isiyoni. Nukuri bene data ndazi neza ko bamwe mutishimira no kumva ubutumwa bubakura mu nzira zanyu mbi murimwo, ariko noneho Imana irashaka ko wewe nukuri wumva mu nzira zawe mbi urimo. Haleluya. kugira ngo ntuze urimbuke. Erega Imana yo mu ijuru irazi ububabare bwo mu muriro, irabuzi kuko irabureba. Mbese umuriro niyo yawushizeho. Rero irazi uburemere bw'uwo muriro. Niyo mpamvu Imana irimo irakoresha abakozi bayo kugira ngo bagushikirize ubutumwa bwiza, hanyuma bugukoreho uhinduke kugira ngo ntuze uje mu uwo muriro. Amena. Dusenge Imana hanyuma twibandanize bene data. Mwibuka ko ndabakunda, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana nimumfashe umurimo w'Imana, mushayiringe buno butumwa bwiza kugira ngo abantu benshi babohoke imitima yabo. Imana yo mu ijuru ibagire neza, ibabohore, kandi muzaba mukoze Imana izabibahembera. Amen. Uwera Mana Israheli, ndagushima ndaguhimbaje. Ndagushima Uwiteka ukuntu ngiriye neza kuba data twese unyibutse ukampa ijambo kugira ngo mpe abantu bawe. Uri Uwiteka ndagushima data, agucyubahiro. Mwami ndaguhesheje Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ugire neza abantu bawe bagiye kumva ijambo ryawe. Haleluya. Mwami Yesu ndakwinginze undungikira umwuka wera maze nasame nawe avuge. Uri Uwiteka data wa twese, ndakwinginze data wa twese undungikira abamarayika bawe maze bagute hano hanundi, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Mwami ndakwinginze abantu bawe baha umwuka wera kugira ngo Mwami Yesu Kristo babasobanurire byinshi. Urakoze. Sabye nizeye ko byumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Amen. Bene data nshuti z'umusaraba, nkuko ijambo rigiye kuvuga ko ijoro rikuze. Ijoro rirakuze kandi niko biri. Haleluya. Imana itugire neza. Dusome ijambo ry'Imana. Ijoro rirakuze bugira buce, nuko twiyambure ibikorwa by'umwiza, twambare ibigwanishwa by'umuco. Ngo ijoro rirakuze bugira buce, ngo twambure ibikorwa by'umwiza, twambare
ibigwanishwa by'umuco. Haleluya. Ndakuzana ijambo rivuga ngo ijoro rirakuze bugira buce. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, ijoro rirakuze. Imana yo mu ijoro irimo irakubwira ko wewe ukwiye kwiyambura ibikorwa by'umwiza. Ibikorwa by'umwiza urimo urakora urabizi. Urimo urakora ibikorwa by'umwiza. Ubusambanyi ni ibikorwa by'umwiza. Reka ndababwire, hari ibintu byadutse byo kugira abantu deliverance yo mu matako, deliverance yo mu mabuno, deliverance yo mu mabere no ku minwa. Umuntu ariyadukiza mu rushengero ati Imana iranyeretse, iravuze ati hano mu rushengero hariho uwo baroze, amateraniro arangiye, akagenda akamwegera ati rero mwene data, ati Imana yakunyeretse, ati buriya barakuroze kandi nkwiye kugira deliverance. Ingo muri cya cyumba cy'amasengesho gerenda kugira deliverance. Kandi ubwo arimwe arabibwira umukobwa cyangwa se umugore, nawe yarakemera ati Imana ishimwe ko yavuze ibyanjye kandi ubwo shwe. Ati kumbe bari barandoze ntabizi, ati kumbe natambuka barandoze. Agaca avonga agenda mu cyumba cy'amasengesho bagiye kumugira deliverance. Yagerayo agaca atangira kumubwira ati rero ndakubwire ati yo deliverance ngiye kukugirira ni deliverance ikomeye cyane. Ndahera ku munwa, kuko hari ibintu bagushize ku munwa, hanyuma cemanuka ku mabere, hari ibintu banaguhambiriye ku mabere. Ati kandi cemanuka ntari, kubera ko hari ibintu bakoze kugira ngo ntuze ugike, kugira ngo ntuze ubonane n'umugabo. Hanyuma agaca yemera, ngaho deliverance ku munwa akamusomagura, akamwinjizamo n'indimi, guko no kumugira deliverance. Ubwo nawe ariko aramugike, rikamusumakura, nawe yabaye nk'uwafashwe nakura, yaca afatwa. Hanyuma uko amusoma amurya n'indimi, ashira ninuze ku mabere, amukanyakanya amabere nk'umuntu akanya amata. Ngari mwana mugiya deliverance. Ubwo nawe imbaraga zarangiye zashize, nakubweza n'igihe yinjira no mwijipo ngagiye kumugiya deliverance. Maze mu gitondo bwaca agaca afata Bibiliya akagenda mu kuririmba. Kandi ubwo baramugira deliverance yo kumunwa n'indimi bazirya, mu mabere bakanyakanya, no mwijipo bamugira deliverance ku mabuno, bakanyakanya amabuno, bafyonza amabuno. Kandi ubwo uwabimugiriye ni umuntu yitwa ngo ni umukozi w'Imana. Yamara bene data, muze mwirinda, siko bose ari abakozi b'Imana. Ntimuze mubizera cyane, kubera ko siko bose ari abakozi b'Imana. Hariho abantu bafite umunoho w'umubiri, babona amabuno atigisa, umuntu amunyuza afite ibuno ringana uku, nk'ingunguru, ibuno ringana nk'ingunguru, agaca atangira kugira iki? Agaca atangira kugwara indwara yo mu ipataro, akagwara indwara yo mu ipataro, kandi akanajugumira, agaca atangira kujugumira kubera ibuno yabonye rimunyuzeho. Yamara bene data, abakristo b'iki gihe nta gakiza bagifite, ntago bakijijwe nyakuri, kubera ko ubusambanyi buruzuye kandi bwuzuye. Bari mu rushengero bakora ibintu bibi, bagaca bagenda kudiyakona hariya mu rushengero, bakwiba bagaca bagenda kugira iki?
kuvuga ubutumwa mu rushengero. Ese ndakubaze, buriya Imana yo mu ijuru ikubona gute iyo uva mu byaha ugacushikira no mu murimo w'Imana ukanakora? Ese ugira ngo irakunezerewe? Ntabwo ikunezerewe namba, ntabwo ikunezerewe. Ijoro rirakuze bugira buce. Nimwiyambure ibikorwa by'umwiza, mwambare ibigwanishwa by'umuco. Haleluya. Nimwiyambure ubwo butinganyi muri ko muragendana, nimwiyambure uko kwiyambika ubusa, nimwiyambure ubwo bujura, nimwiyambure ikintu cyose cyatuma mutinjira mu bwami bw'Imana. Ijoro rirakuze bugira buce. Haleluya. Imana yo mu ijuru nibagirire neza, yamara mugendana ibyaha kandi mwitwa ko muri abakristo, yamara mugendana ibyaha kandi mwitwa ngo muri no masengesho kwiriza, ukazayavamwo mbese umaze gusambana n'abantu bangahe musambanira mu bitekerezo. Yamara bene data, rino juru turimo turajamwo ntago ari ngarantika nta nubwo ari nyabarega, ku buryo umusambanyi wese azinjira, umucuraguzi wese azinjira, ku buryo umuntu wari wese azinjira. Oya, ririya juru izajamwa abantu bazaba bakijijwe neza, bakurikije amategeko y'Imana, bakurikije ibyagezwe by'Imana, ibyo yageze abarimo baraja mu ijuru. Yamara nimwihane kuko umwami Yesu araje. Nimwihane muve mu byaha bene data, nimwihane. Reka ndababwire, abantu baritora bagafata akantu mbese agakareso bakagenda koga ku mapisine cyangwa se ku biyaga, ku kiyaga, ngo bagiye kurya iki, ngo umusenyi, ngo bagiye ngo kurya akayaga n'ikareso n'udusutiya. Bari hari abakristo. Yamara ndababwire bene data, muri ko muraserereza Imana, muri ko murayimaramaza, nta kuntu abantu bataramenya Imana bakora ibyo. Namwe muri abakristo ngo mubikore, kandi mwari mukwiye kubabera umuco, mwari mukwiye kubamurikira kugira ngo bave mu ibyo bibi barimo barakora. Ahubwo mwebwe muri ko murabakurikira, muri bese bari ko barabasumakura nabonyine, barimo barabakurura, hagukurura bariya bari mu isi mubazina muri Kristo, ariko bo barabakurura babajana kwa shitani. Abakristo b'iki gihe, nta gakiza kabarimo. Abakristo b'iki gihe mwarakamuriwe n'iby'isi, mwarakunze isi, mwarakunze ibiri mu isi, haguheba isi. Yewe ndabona muri ko muraheba agakiza. Haguheba isi muri ko muraheba agakiza, haguheba iby'isi muri ko muraheba agakiza, haguheba kamini wapfa umuheba agakiza, haguheba inuza y'amaproduit wapfa umuheba agakiza. Reka ndababwire, ibyo bintu byose biriko birabashuka, ndakubwije ukuri, biriko birakurimbura. Yamara nukizwe neza wa mukristo we, nimba uzi kuri umukristo, kizwa neza, ukizwe mu mutima no ku mubiri, uboneke nk'umukristo ari mwaraja mu ijuru. Naho ubundi hoho uzarimbuka kandi uzarira, nta numwe azaguhoza, nyoko wawe ntazaguhoza, mwene wabo ntazagufasha kurira, musaza wawe ntazagufasha kurira, nyoko waje cyangwa se mushikawe ntago azagufasha kurira. Yamara nukumbure uve mu byaha, kubera ko Imana yo mu ijuru ntagira ikirafinata. Imana yo mu ijuru ntikirafinata. Nimwiyambure ibikorwa by'umwiza, mwambare ibigwanishwa by'umuco, kugira ngo ntimuze murimbuke bene data, kugira ngo ntimuze murimbuke. Muva mu rugo n'utumini mukagenda mu rushengero, mukava mu rugo n'ibintu mwisize mukaja mu rushengero, mukava mu rugo imitwe yanyu irangaye mukagenda mu rushengero, nta n'isoni mufite, nta n'agatambara mushaka no gushiraho, mwebwe mukabisa imitwe irangaye muyijana mu rushengero. Nta kubaha Imana mufite, nta kubaha Imana mufite.
reka ndababwire reka ndabaze, none se ko nzi ko Imana ariyo yakuremye kandi ikabizi amatako yawe ukuntu asa, ikabizi n'amaguru yawe ukuntu asa, n'amabuno yawe ukuntu ameze, kariyo yayaremye, none ni gute wewe wovana amaguru yawe arangaye ngo ugiye kuyereka Imana kandi yazi? Buriya wumva utari kurayihenera, urimo urayihenera. Imana ntago ishaka kureba ayo maguru yawe kubera ko irayazi. Fuka wambare wikwize, wambare nk'umukristo ari mwaraja mu ijuru. Mwabasore mwe, izo nyogosho muri ko muri yogoshesha, ibyo byandiko mwishirako, izo za tatu muri ko murishirako, ibyo bisuko muri ko murishirako, ese muzaja mu ijuru mumeze uko? Ndababaze, muzaja mu ijuru mwarabaye marasita? Muzaja mu ijuru mwariyanditseho? Ese mwahunze urupfu, kurupfu ari rubi, mwaruhunze ntimuze murimbuke? Mwaruhunze, muri ko murakura mwinda, muri ko muricagura abana, muri ko muragenda mu maonapo, muri ko murasesa intanga zanyu hasi. Reka ndababwire bene data, buriya Imana ntifite inata. Imana nabwiye ko ari seriye, Imana ni seriye. Ndababwiza ukuri, nimuhindukiye ntimuze murimbuke. Imana yo mu ijuru ntago ifite inata. Iyo kuburiye rimwe ukanga kumva, ikakuburira kabiri ukanga kumva, ikakuburira gatatu ukanga kumva, ikaguma ikuburira, irihagurukira ikaza kugukubita. Yama ese mushaka guhindurwa n'inkoni y'Imana? Mushaka kuzahinduka ari uko Imana ihagurutse kubakubita koko? Ese mwahindutse mwaba Kristo mwe? Nta soni nta soni ufite? Uja kuvuga ubutumwa ari uko wahaye ikofe umugore wawe? Uja kudiyakona ari uko watutse umugabo wawe? Mbese mu rugo iwanyu ni muzungu waine, mu byumba byanyu ni muzungu waine, umwe araruku uwundi akararuku, umutwe ureba hejuru uwundi umutwe ureba hasi. Mbese muzungu waine, muraba Kristo, muraba Kristo. Ese ntabwo muzi ko urushengero ruhera mu rugo? Urushengero ni mwebwe babiri, ariko none muri ko murasambura. Ko murasambura mwitwa ngo muri abakozi b'Imana. Ukazavuga ubutumwa umugore wawe akureba iryica, akureba iryica, anagutukira mu matama kubera ko yibuka ibyo yamukoreye ari mu rugo. Anavuga ati ni kweri ko utonza kwigisha, wihereho hanyuma ufashwe, hagufuja gufashwa wakuja gufasha abandi. Yamara abantu bakwiye kwiheraho, abantu bakwiye kwiheraho bakiyigisha bo ubwabo, hanyuma bagaca baja kwigisha abandi. Mwebwe murafata amagambo y'Imana mukajana kuyaha abandi, ariko mwebwe akabana nakuba kuyakurikiza. Urazi indyane ziri mu rugo? Urazi ukuntu muri ko muricisha abana banyu inzara? Urazi ukuntu muri ko muricisha abagore banyu inzara? Urazi ukuntu mubaha kubita amakofe? Umugore bwaca yumanganya kugira ngo ntagire umuntu n'umwe amenya ko pasiteri yamukubise ikiboko. Kubera iki? Kukubaha. Kubera kukubaha ntashaka gutwara ibintu byiwe hanze. Kandi nawe atasoni ugaca ufata Bibiliya ngo ugiye kuvuga ubutumwa. Ngo ugiye kuvuga ubutumwa. Mukanga kugaburira abagabo banyu. Mbese mukanabahagara hejuru mukifata nk'agakombe. Hanyuma mugaca mugenda ugira iki? Kuvuga ubutumwa. Kandi ubwo umugabo umujinya unganuku. Yari karareba ukuntu uri kuravuga ubutumwa ubwawe mu rugo. Wamuhagaze hejuru nk'agakombe, wifashe nk'agakombe, aca yumva yakoniga. Bene data, nitwiyambure ibikorwa by'umwiza, twambare ibigwanishwa by'umuco. Haleluya. Twambare Kristo muri twe, umubiri wacu se neza. Haleluya. Tuboneke nk'aba Kristo.
aho tugiye badusome ati bandi abantu n'abakristo biraboneka. Tugendane udusoni, tugendane isoni, nk'umugeni, umugeni agira udusoni. Umugeni agira udusoni. Nawe mwene data uri umugeni wa Kristo ukwiye kugira isoni. Bene data, nimureke gukora ibyo byaha bitandukanye muri ko murakora. Nimureke kwiba, nimureke kuraguza, nimureke ibyaha bitandukanye kugira ngo ntimuze murimbuke. Ijoro rirakuze bugira buce. Nimwiyambure ibikorwa by'umwiza byose. Mwambare ibigwanishwa by'umuco. Bene data muri ko muranyumviriza. Muri umunyu w'isi. Ariko iyo umunyu ushizemo uburyohe bawuta hanze bakawuhonyanga. Yamara iyo umukristo agakiza kamukamutsemo kakagenda, nta gaciro ubu gifite imbere y'Imana. Kandi ikindi, nta n'agaciro ubu gifite n'imbere y'abantu. Niba bakubaha kubera kugakiza ufite, kubera Kristo ari muri wewe, nico gituma bakubaha. Nico gituma bakubaha. Niba wagenda ahantu ukabona barakubashe, mukozi w'Imana karibu, umukozi w'Imana atagukunda, no kubera kugakiza ufite kandi no kubera n'ijambo ubahereza ubagaburira. Ariko agakiza kakuvuyemo ugacumira nk'umunyu udafite uburyohe, baraguhonyanga, yewe barakuvumagura, yewe barakwanga, nta gaciro ubugifite. Uri muramwiyambura batangiye bagukubite ishoti, bagukubite umugere, batangiye bakuvumagure, batangire mbese ubumwansi, igikundiro kigende. Wowe wari umuntu ufite igikundiro, gice kigenda kubera wakigira kubera Kristo ari muri wewe. Babandi bakubona bagaca mubyeyi icyo ni icyubahiro waguhaye. Mubyeyi mukozi w'Imana, yewe ibyo mukozi w'Imana biragenda. Bagaca tangira kukubwira uko bishakiye. Kubera iki? Wabaye umunyu washizemo uburyohe. Buri muntu aragukandagira, buri muntu akubwira ibyo yishakiye, buri muntu akikubaha kubera ko icyubahiro kiba cyagiye. Bene data, nimwiyambure ibikorwa by'umwijima, mwambare ibigwanishwa by'umuco. Mumurikire abandi. Mubu umuco, ngo muri umuco w'isi, ngo muri umuco. Aho mugenda mumurikira abantu. Reka ndababwire, iyo muri umuco ina shitani arahunga. Iyo muri umuco abadayimoni barahunga kubera kubuturira. Rero iyo uri umuco, muri we haba hari umuco, uwo muco rero ni Kristo aba ari muri wewe, niwe atuma we uba umuco umurikira abandi. Yamara uwo muco umaze kukuvamwo, uca ubu mwijima. Nta muco muri wewe usubira kugira, haca hijima. Nta muntu n'umwe ushobora kumurikira, nawe wabaye umwijima. Nico kimwe n'umunyu washizemo uburyohe. Reka ndababwire bene data, nimugumane uburyohe, mugumane umuco bene data. Kubera kino sisi iwacu turimo turagenda, mwene data, nta muntu azaguma mu isi. Buri muntu n'umugenzi arimo araja mu ijuru. Yamara si bose, buri muntu azagenda aho yakoreye. Icyo naguhanura cyo, wova mu byaha kugira ngo ntuzurimbuke. Umwami Yesu nabageneza. Dugiye gusenga. Buri muntu arazi icyo yakosheje, buri muntu arazi inzira yanyuzemo, iyo amagambo yavuze, ibitekerezo yatekereje. Yemwe buri muntu ariyizi. Uri mu gakiza neza urabimenya, kuko urabimenya connection, urayimenya, urayumvamo nawe. Rero icyo nakubwira, nimugire iki, buri muntu niyirebe ibyo yakoze bitanezeza Kristo, asaba imbabazi kugira ngo umwami Yesu amubabarire. Tugiye gusenga, dusenga Imana.
Uwera Mana Nyiringabo, Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko aya magambo uhaye abantu bawe. Ndakwinginze Data wa twese ugeneza abantu bawe. Mwami uherekeza no magambo Data. Ndabivye imbuto Mwami Yesu umeza ni wewe Uwiteka. Ndakwinginze uhabwe icyubahiro. Umwuka wawe wera maze aherekeza no magambo kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen.